Di na ba dati timbang ko? Nagnato tatay. 170. Tata nagbalik niya 0. Tatawagat na dyan. Wow! Birukan tayo ito eh. O ba't diba nga? Tipod-pod nung hanagan na. Adumat dati nga. Agnagan ti sileri. Tapno tawagan tayo dati nga sileri. Ipaibasa na kano datoy. Horoscope na. Letter A, B, C. Wow! C. Celery. Ay, dato na ta. Gurit at kapadasik man nga tawagan. Hello? Sexy lady customer service. Hello? Dati ka din ni celery? Ay, si ka natin celery. Dati mawagan niya tatay. Madamati i-clear hair size ko tatay. Nga natin tatayan? Agpaibasa ka iti? Agpaibasa ka iti horoscope po. Full name, please. Celerina Agbuot. Celerina Agbuot. Iso nga celery tinapiling mga palayaw. Celerina Agbuot. Bulan ti pan na kaya na? Pebrero? Guray ka. Taba, basaan ta dato'y bulan ti pan na kaya anak mo. Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, Oktubre, Glalaok, by daytoy papatil ko tuyan, adakat na nagpapaagas iti, kilo ti sintas na. Yung sabianak to data nagpapaagas ti kilo ti sintas na, yan na data iti Febrero. Idatoy. Gayam, umuna-una nga pa sa iti Febrero. Kita pa yung dati gilikod na. Pasensya kang sileri, tama gusto anak tagkang kanta. Wow! Febrero. Nya oras ti pan na kay anak mo? Alas 6? Bigat mo no rabi eh. Ay, nagsip nga. Nangisit ka? Kasla dati ubat itayam ko. Nangisit. Balasan ka, muno na asawaan, balo. Ingat ti estado ti kwa. Ay, searching. Okay, searching. Basaan ka tata dati searching. Ngam umuna, ibasak pa'y. Noan niya ti karakteristik. Nagitinayanak ti Febrero. 1? La. Hangka nga sumanaot ta. Nayanak iti bulan ti Febrero agsip ngat alas 6 iti rabii. Nangisip ti buok da. Ngam umun-unang nga aguban ti bangsda.
tiddugan dagiti bubuok da. Wow! Kay kayat da dagitay arin kuluten. Wow! Magustuhanan dati ang kat-katawa. May kakat-katawa ano may sa siliri. Ay, wag lang. Ibagbagak lang mat. At datay ugali da. Nga agdandanog iti angin. Ay, agdandanog ka ti angin. Ay, layat-layatam lagi angin. Nga agpaisang magdandanog ka ti angin. Oh, kita amok. Mabasbasak itoy. At datay panakaimulmuling da. Ket agtiliw-tiliw da kadagiti agtay-tayab. Agtil-tiliw katagtay-tayab inya tinil-tiliw mo lamok, ngilaw, aling bubuyog, aling pipinig. Nga pa kita tinil-tiliw mo. Barairong. Nagtiliw ka ba talo ka? Ay, nalaing ka agtiliw talo ka. Kita agpaiso dati bagbagan na dati bulan ti panakayanak mo ti Pebrero. Nyamat dagiti nasayaat nga aramid da. Dagiti mat. Nalaing da nga agluto, nalaing da nga agdalos, mapunarsan da amin nga dati igit. Makalayat da amin nga sapot tilawalawa. Saan da nga kayat nga makikita ta makasulek ta dagiti matada. Ay masulsulek ka iti sapot. Ay, kita agpeso dati bagbagan na datoy. Guray ka, dagiti banbanag nga haanda na kayat. Dagitoy nayanak ti Pebrero sa anda nga agsidsida kadagiti bukbukaeg, benek, dagiti masultok, bisukol, ledeg, kusikos, kuskusilang, tahong, anya pa dagiti masa? Ang kumaawatan. Ay, tiram! Kita nainayon mo data. Hamukait nga talaga dati jay. 1. Dagiti pagay-ayat da nga kankanen. Dagiti mat. Managkaanda iti paltak. Inarseman nga aba. Wow! Tinuno nga sidsida. Uray anya nga klase iti inarseman. Paborito da nga kankanen. Managkaanda pa'y iti tinapay. Wow! Ay, ado dati nasayaat nga pagodan nga mabasbasak itoy. Nalaing ka nga agsala. Wow! Nga ti paboritong masala ay sisiwi. Wow! Napagkaman nakisalsala di balasan ka? Ay, isumo ilaan angam. Inga natata searching ka pailaan. Ay, ay, kat. Sikreto, dagiti searching, tapno makasapol da. Bagak ti sikreto na kasapulan ti panagnobena. Aglualo ka, sabay nga mapangka makisala. Tapno ang ka nga bot-bot iti tugaw. Saya atem iti umisem. Iwang-iwang it mo, data buok mo, no adda ka iti salunan. Word. Bye.